Jom hari ni bawa anda pergi tengok rumah sewa Lim Piang Kong. Abang Seni yang kedua di Lim Piang Kong. Right. So di sini kami boleh nampak ada parking 1, 2, 3 kereta kecil. Sana masih boleh parking lagi 2. Belakang ada, nah abang sini ada park lori lagi. Sana boleh parking lagi 3. So sini keadaan di luar, pintu besar. So di sini kami boleh nampak sangat sunyi. Okey, sekarang kami tengah buat final touch up dan pembersihan. So sini kapak di belakang. Alright. So bila masuk sini, mari kami tengok. Sini nanti boleh simpan barang dan ada rak-rak kasut. Nanti kami akan atur di bahagian bawah tabletop lama ni. Next kami mau gantung lagi painting. Okey. Alright, jom kami tengok bilik yang pertama. For your info guys, sorry, ini sudah disewa, sudah di booking awal-awal. Alright. Dalam setiap bilik standard ada aircon, meja, almari, kipas, katil, side table 1. Alright. Dan unit ni paling special adalah Android TV. So anda boleh tengok Netflix di bilik. Dan setiap bilik ada tandas, basin, water heater dan juga bangku tandas. Living room, ruang tamu. Biasanya jarang-jarang jugalah tenant-tenant akan duduk sini. Biasanya akan spend time dekat bilik sendiri. So, sini bilik kedua. Jom kami tengok. Sini sama juga. Kami ada almari, meja, side table, kipas, katil, aircon dan sangat penting TV. Dan guys, unit Lim Piang Kong ni upgrade sudah. Pakai bukan langsir biasa, kami pakai blinder. Next masuk tandas. Sini ruang tamu. Kami punya dining table. Kami pun buat satu special juga. Kami ada high table punya dining area. Alright. Then next, yang paling penting, laundry room guys. So kami ada dryer 1, 2 washing machine. Alright, baru. Then sini kitchen. Okay, 2 peti sejuk baru. Dan sini existing memang banyak dia punya kabinet-kabinet. So semua penyewa boleh pakai. Dan special punya thing, kami ada bagi utilities yang baru. Kami ada microwave, kami ada oven kecil, dan paling penting, alright, kami punya water heater bukan Coway sudah. Sini upgrade premium, pakai Amway eSpring punya water filter. Dan ada kettle. Next, bilik ketiga guys. Bilik ketiga ini masih available. So masuk sini macam biasa, meja, TV, almari, aircon, pakai blinder sudah. So semua sini ada. Dan paling penting, jom kami tengok tandas. Tandas adalah standard. So guys, ini bilik keempat untuk orang yang suka banyak tingkap, mau banyak natural light. Bilik keempat. Tapi too bad, baru-baru saja disewa guys. So not available. Tapi abang sini bawa anda pergi tengok. Alright. So sini bilik keempat. Dan paling penting tandas. Jom.